Siyambonga uNkulunkulu lo hlala njalo asiphe amathuba. Ngiyakhumbula nasithole amathuba njengoba nanyalo soloko njalo nasiya ka-VOC sisakadela nje bantu ngoba leli gama lithi umsakadi. Kusho ukuthi lo muntu lona uyasakada. Uphatha inkukhu ukuthi ilambile libone ligijima. So umsakadi nje uba nento eningi uyaphiwa lokukhuluma. Thina-ke akusikona lokukhuluma kuba nje ukuthi bazwane bayasithandazela kakhulu. Sibuye sive nje nathi nasikhuluma siphinde nasesiyolalela sibukela sithi dingule leti into leti. Kungako lokuthatha amabhuku nje ubhale kuyasida kakhulu. So siyambonga uNkulunkulu njengoba besivele senta kanjalo ka-VOC. Ngicela ngiloyo nje atype ubhale nje ukuthi VOC for Jesus. Umkhephetheleze oba VOC nalo for Jesus ngoba ligama lomzala lo Jesu nguNkulunkulu. So ucela ukukhephetheleze. In that way nje kufanele ukuthi simthandazele ke VOC. Ngoba nabani uyatype. Naloku lehlele sikusho nje ukuthi loku network nje ukuthi siyathandaza ukuthi siyalena solo tiyakhobozela ngala ukuthi siyathandaza la emgwaqweni kuba khona lokuthi ebusuku bobani noma nizathi khashana sihlangane la nasifika nje sikhuluma nokuthi afethu imoto sishaya ihood sesiyajika siya network nje uba nalabaningi bembi basasijoyina. Lesikwati kobazana ukuthi live laseSwatini nalomhlaba wonke lo wababe ngeke sidelele emadimoni sikhona. Ngathi ngicela kusebenzisa igama ukuthi siyazama kubavusa abazalwane but mhlambe kube likhuni ngesencele. But kase ngifocus ngesekudla ukuthi siyabonga kulabo belabavukako. Sibacelile nje bantwana lokuthi hey bazalwane njengoba sitawunipha nje kafishane naku le solo sikhuluma ukuthi umfundisi uthi nje uNkulunkulu asesime kancane kuye emakhaya. Solo ke bonke abantwana lokhenzakala ukuthi sisithe uNkulunkulu stathi sabakhicita ngetandla tethu ngokusithwa uNkulunkulu. Kuthi ecaphelani iBhayibheli lithi Sathane uyathi isikhathi sakhe sesifishane. So Revelation 12 uphumele nje ukuthi azuze abantu. Kwesibili bantwana sibaniketile labanye sabanikete ama-order ukuthi uNkulunkulu wathi ku-Israyeli caphela ke Israyeli ungathi nathi ufikele eKhenani sodlile wesutha ufike esigabeni ukuthi bese uyangikhohlwa. Sasho sathi umva ngashada nje umva ngaba nemoto nje umuntu angasebenza asebenze kahle. Ikhona lenzaba ukuthi bese uyamkhohlwa uNkulunkulu uba relaxed. Nokubacela ke bantwana sifundisa lokho lokuthi caphelani bonini siyathi vele nathandaza kusinyalo sesikhathi ukuthi siyanibusisa uNkulunkulu. Labanye wena lemshado sokunetinkinga nje but laba labakhona lesibafundisako ukuthi ngabe babe uthini. Labanye letizathu excuses are nails of building house of faith. Umfowethu uyakulimata nje kwasho baba Maseko ukuthi ungakulimati ngalokwendako. So ifocus yethu taba lapho ke ukuthi kwentiwa yini nje ukuthi umva ngaba kulesigaba lesi nalokuthi achaza ukuthi ngeke uNkulunkulu akubusise ngemshado ngemoto ngebhizinisi ngeproject anything nje le physical bese lento lena ke iyakususa ebukhoneni ngeke into lesiyibonako ukuthi lo mshado wavela kuNkulunkulu le moto le business yavela kuNkulunkulu itakwento ube better tingithuthi into ngesencela itakwento ube better so that uNkulunkulu atophinza kubusisa bese ngesekudla lesizathu sokuthi lithi iBhayibheli we are from glory to glory ukuthi uma sengishadile kunemoto kunebhizinisi kumele ukuthi nyalo nje sikumsombuluko wokucala kule nyanga. Kumele ukuthi umsombuluko wokucala enyangeni letako phinze umsombuluko wokucala kule nyanga leya. Ngithi khanze ukuthi nyalo angifanani nemsombuluko wekucala kule nyanga lengisuka kiyo. Kutogcwaliseka ukuthi I'm from glory to glory. So uNkulunkulu mangibusa ngemoto le moto ngeke ngibulale ungibusa ngemshado ngeke lo mshado ngibulale. Kumele ukuthi kube better sikuthatha lapho ukuthi into levela kuNkulunkulu start yathi bana sengakashadi ibeka kakhulu kangaka bana sethi imoto le moto ifike emkhulisa lo mshado ufika emkhulisa. Siyakhuluma ke nebantwana yini isikhathi lokuthi isathane simshaye lokuthi ufuna kusivimba ku-rapture ngoba lento uNkulunkulu lophila ngayo lo mshado nale misebenzi nalamabhizinisi athi asimkhondeni ngcono. So bantwana ke siyabacela bakhona ke laba labaphunyukako babe netizathu kan excuses are nails of building a house of faith. Nekokuthi ke sichazele okuningi nje kunalalo ngisendele nje nakachaza lenzaba ukuthi mfundisi ngiva kuyakhulunywa la endzabeni yokulalela yebo lokuthi athi bengingathi lokuthi noma ungenta kanjani uNkulunkulu kunento lafuna ukuthi nje akuconnect ne-spiritual father sakho noma umntalo wakho ngeke kunemntalo wakho biological na spiritual. Sikhanzile ke lokuthi bantwana nasi nje baningi bantwana lesi sibakhulisile mina ke ngasitwa kunoko ukuthi
ngathi ukuthi uma umuntu into angabhadali i-price iyamehlula. Kukhona nje wakhuluma ukuthi umuntu kunokuthi into ayisuse kwenzakala ukuthi utawufuna imali nje ukuthi lento ahlale nayo ukuthi mina senginje ayekele ukuthi the same money athandazele ukuthi ayisebenzise sendleleni ayikhweshise. Ukhanza ukuthi uyadada senginje kunokuthi ashintshe ubese ufuna nje ama-means ukuthi athi accept kusho bani. So sikukhanzile-ke ukuthi kusisitile lokho ukuthi bantwana ngabatshela amaqiniso kube khona thatha umfundisi ukhuluma amaqiniso but bangashintshi. So lona-ke lo ngibekisela ukuthi kuyakhulunywa ukuthi uyathi nje early isibeletho sahana besivalekile kwadinga nje ukuthi athole leave athi early akwenteke kuwe njengokufisa kwakho. So kunento ukuthi uyayidinga an earthly figure. So kuyabhekiswa nabo Elisha-ke ukuthi bacela kanjani. Sekuba kuleli vesi-ke kube khona ukuthi uyathi mfundisi inceku nayikhuluma nali vesi leku-22 Chronicles lekuthi kholwani uNkulunkulu nitawusimamiswa bese-ke kholwani baprofethi nitawuphumelela. Uyabona ukuthi kukholwa uNkulunkulu nje ukuthi ngiyakholwa mfundisi uhlala ufundisa khona kudla live uthandaza kungenta nje ukuthi ngikhule futhi nasezulwini possible ngidawungena but-ke ama-chances aba mancane naba ukwenda nakule ngidakusho. Then-ke bese lithi kholwani baprofethi nitawuphumela. Impumelelo yakho ngisetheni how do you respect umuntu lo spiritual father sakho. Ngisengakhothela amagama emfundisi kumbi ukuthi uyasho nakamenye olunye umfundisi ukuthi laba nase sebakhulile abasafuni ukuthumeka kuba khona nokuthi ngicela sithatha situlo naso sibeke lapho uthi umfundisi solo usangithatha njengacala kangathi mina sengaxotshwa. Indzaba ye-submission, indzaba yokuthi sesikhulume kaningi. So ngitho-ke leti nto leti kuba khona ukuthi uma umfasane pride ukuthi noma ngabe umcela ukuthi yebantu abambonani yathi khona ababe lakubonile. Lesikhathi lesi tiyashintsha nje. So nawubuka-ke leti nto lesi tikhulumile lesithi-ke nasitofaka la sendela sinabani banathi tfole ngoba imbuti bathi uyayifuna nasesihlahleni. Phindze futhi achaza ukuthi le ndzaba yokuthi sibekise ngalo mshado nje kuthiwa the sexual part ngiyo sono losenta lesingcolisa umtimba. Konke lokunye kubulala kweba it's outside the body. Therefore sachaza sikwentiwa yini ukuthi abantu bathi bangashada nje sebahibika. It's because leli gama lethi sex sachaza lesihlale sikufundisa nabantwana abancane ukuthi lisho sacred energy exchange. Akusiko nje ukulalana exchange ama-fluids lapha kuningi lokwenteka lakho. Ngesekudla nje nangabe unemuntu okanje ushade naye noma ngimake noma ngibabe ukuthi nangabe lo muntu lona unetimali uyatithoba lo muntu lona uyaphumelela utatikhanza nawe ukuthi awuyathi ngane la kushada naye timali tami tiyabonakala. On the contrary nangabe lo muntu lona etingane timali unengane unani tathi na uthi ukhanzi ngane la kushada naye njengahibe imalini. It's because lo muntu une-exchange. Anyways ngalokho kukhona kubazalwane siyafundisa ngako phindze futhi nawe ungakhona ukukuthola nje. Ngiko nje kuba khona lokho ukuthi bese kuyayamiswa ukuthi phindze nabo nalama-sexual partners lamaningi. Just labantu bonke you carry them. And-ke usathane-ke uyakwenda lokuthi kuyinkonzo yaNkulunkulu ukuthi uma make nababe bathokotisana njengoba kuhlele sive emshadweni. Mhlawumbe lawo usemshadweni nje ngiyakuthokozisa ngemthetho longcwele. Siyakwati-ke nase sikuhloniphisa noma whatever ukuthi funa nivuke nifike ekuthiwa kusemvuthwanzaba ku-orgasm ku-climax. Uma-ke kwenteka leti nto leto ukuthi tikhona tindlela labanye ngaba ama-sounds labanye i-body movement ngakhathi-ke so-release lawo magama lawo uyasetshenziswa sizamile ukuthi siwabuyise sithi. That's the part-ke ngakhathi lo muntu athi ngakhathi-ke seyingena lento kanti kungenteka nje ukuthi mhlawumbe niyakwenta ningafiki lapha ekugcineni ngeke kuzokwenteke lutho. Manje-ke kuthi umuntu ongathi ufuna kwenta le nkonzo akafiki lapha emvuthwanzaba. Shothi Sathane wayamisa lapho usuyathi sivele ukuthi ndawufuna ukuthi nifuna ku-enjoya nako kanti ngesikhathi-ke lo muntu athi kukhokha yena la kuwe. Number 2 lehlale sikusho ukuthi once ngikhuluma ngabantu abashadile ngebuNkulunkulu once nacala ukuthi niyalala i-sex iyadrainana yebe kunene. Wakhanzakala ukuthi awusina ucetha ushwabuzele live naku lesikwenta kulamalanga noma-ke kube khona lokho ukuthi nje uhlala ulidla le live. Asengibekise nje ngathi
asithina sidlele live ukuthi hey le nkonzo sembhedzeni, noma ngabe nje ngaba khona athi aniyente sikhathi se-leave, but sekuma-benefits ke kubantwana ke labanye esibakhulisile bayayenda le nkonzo, but hey tehlile la kule leave. Ngiko ngemva kwaloko nawucedza kuyenda le nkonzo just like kudla kungathi ungalala laba nje ukhansi esontweni wathi uyavuka khanzakala ukuthi isikhathi esishayile. It's because of that. It's very dangerous. Ngito-ke le tinto leti lokuba khona ukuthi babe kuthiwa babe tinto letinye uthi bona ahleti phasi leyo mfana noma angagibele esihlahleni akatiboni tinto leti ngale ngesheya babe latibona ahleti phasi. Kuningi lokhansi nase sewukhulile uyatibona le tinto. Sekodwa ke nangabe vele ukhulu uhlala kuma-altars siyagcizelela sibazwana basibambise. Sitabachubeka sibaphe-ke bazalwane lokuningi. So one of the things ke lokuthi losithi abantu abambuyani kodwa lento ubona nakho ngoba ngikulu ukuthi senza sesime ke emakhaya sesifake emandla phinde kwesibili nje sibancenge bantwana lokuthi ubuya nalokuthi ke before siyele emakhaya abo sitobabona nje njoba leli sekuyasida ke sesiyakha kulapha ukuthi okunje because sathane vele ufaka le moya nje ukuba wedwa kuba sehlane na ini. Kafishane ke sicela kunipha ke sigcine ngako lokuthi sesiyakhuluma ke lokufike nje kwahamba embili kulabaningi nasive ama-comments abo nakulesikukhulume ngalesihlanu sathandaza kwase ke ngilushintsha iprogram kona bekubanza sakhumbula ngakhathi sithandaza ke semagwaveni ukuthi Nkosi wena wasendela umusa kude lo wagula. Sikhuluma ke lamagama ke ukuthi kunalamagama lawa lathi lencela ukuthi uwabhale phasi ebhukwini lakho songathayipha nalapha phasi ke lathi inhlupheko yaKristu noma ke inhlupheko yaKristu isisusa etinhluphekweni. Bantu ke bathanza lokuthi bathi inhlupheko taKristu yebo kunothi kuvakala kahle lokani mbamba kuthathela ukuthi live la uNkulunkulu yakuthiwa nje this is the words of God. Kuthiwa this is the word of God. Sesiyathi la khathi sithi there are many words. Nalapha ke inhlupheko yaKristu siyathi ukuthi inhlupheko taKristu. But kangikusho ngalendlela. Le statement sithi inhlupheko taKristu tisikhokha etinhluphekweni. La-ke sifundisa khona lokuthi inhlupheko taKristu akusiko lokuswela imali ukugula. As long kanjalo ukhumbule ukuthi ngiyakusamarizela bese kufundisa. As long ukanjalo ngeke kuphela uba inkinga letimali, inkinga temshado, inkinga ntana ngoba inkinga lokugula akusiko biblical. Ngeke iBhayibheli lithi lisivele igolide lami phinde Jesus is coming for a glorious church. Phinde ngeke iBhayibheli lithi ngemvimba kaKristu aphilizwe. Bo-Abraham they were very rich. Njengethi insaba haqa eJerusalem ngulu yasihaqa ngulu yasikhulula ethi 10:30. So libandla selihambela sathi inhlupheko leti wrong. So kude umvula emhlabeni longakhanzakala ukuthi ude inhlupheko. It's either uyakhetha. So ngesekudla sinetinhlupheko taKristu. Yini inhlupheko taKristu njengoba lapha nje besithandaza kumakhada. Lokhu yaku-honor prayer. Lokho kade isho umbani badidla. Lokuthi emsebentini baye bathi imali wena ungebi. So then ke kulamagama ke lawasho ke makamtshali ukuthi suffer not to suffer. Thina we suffer so that we don't suffer. Bantwana nje njobe yasonzela ikhempi yabo ngiko lesibafundisa ukuthi bantu bami thana lapha esikoleni babona ababhema abanatha bese sibuya kukona lokulu ngathi kujabulisa umtimba. Uve ukuthi umtimba wakho ukhanuka umfana. Uve ukuthi umtimba wakho ukhanuka intobhadala. Futhi uyakubona ukuthi umuhle ungaganwa phindze futhi bayakusoma. Yibo ke ku-wrong lokho ukuthi gcwala inkathumulo manje bafana abangapho kushaya tinkwela but ke kuseselikhunyana kule generation kufika lapho. So safarisha uve ukuthi ingadi yakho iyafuna singabe uyaphuma ngelifasini uya emfaneni ngoba if usafarisha lokho you won't suffer. Ngoba nasubona abantwana kwa form 4 noma kuphi somema umntwana ukuthi nje akazange nje asafarisha nje lo 3 days ukuthi mhlawumbe ubo ovulation uyeva ukuthi ukhanuka umuntu omntwana sibekise nje ngalaba besifazane. Anyway kubandile ukutacecela. Bese kwesibili ke ngakhathi uva nje ukuthi kulukhuni manje ke esikolweni mhlawumbe kude imali bona athi wenda njani. Ngabe batali bakho vele ukhanzala ukuthi kude le mali. Kanti noma ngabe banayo nje mhlawumbe bayakuhlukumeza. Safa ungasiyekela isikole. Sekodwa ke lokuthi umsana ule kubo form 4 bese uyobhema emthoyi. Ngoba khona abantu abadlala ngemfundo nyalo basafarisha. Laba bebafundza nabo sebafase bothayi sebacela imali kibo. So uyayibona nje le subject lena ukuthi nasi sikubazwana nilozida ngumthombo. Yinto lena lesibonakala ukuthi ke sithi spread. But on the contrary kusethena ukuthi spread kwathiwa sengama teaching awulozida. Njoba nje
naninaka kuma-video ami akusali. It is because bazalwane asathi ukuthi ezulwini abantu bawufika bathini, because njengoba naJesu benda kanjalo, bashaya isandla siye emlonyeni. Ngiko kuthiwa Israyeli lanyalo ugathe eMesaya wamrejecta Jesu. Sinalapho ukuthi noma ngabe akusiyo umfundisi, anyway nje kungaba nento labonakala kusathana iy'nkinga into abantu, wenda abantu letha khansi letha abaxolisa bayivukele nje. So nathi-ke kulokhu kube khona ukuthi kulokhu kuspread kahle nje, hhayi asikufuni lokhu kwakalozitha. Njengoba nje nisho ukuthi thina siyaxoxa nabantu sibuke, sibona kunje, sithule nje because siyade ukuthi siyaniketa, but siyafisa ngathi kungaphela. Njengalokhu nje uyakubona ukuthi bakhona nje abantu khangathi like, hey, njengoba vele nathi savula iBhayibheli school yethu, futhi-ke lena le ngathi idelelekile, lo ngathi ngeke ukhanze ukuthi kutawuphuma kuma-news ukuthi bograduate abantu. Lapha ti-graduate ngokuthi esontweni umbono, uyabona-ke lo mfo wase waya kaLozitha. Nayo le graduation ema-gowns ethu, asengibekise nje nakulo bese kukhuluma nalabanye lesi sikushido lapha. Niyakhumbula ukuthi nje nathi besibuka ukuthi yibonini sesithi lo nyaka 12 years sashada. Yathi siyambonga uNkulunkulu. So last year-ke besithi 11 years. So lo mhla ka-23 March wahlangana exactly njengalo 2013. Then-ke sesithi-ke i-celebration singayenda lokuthi siyelena emahhotela noma emahholeni lawa ladulile, ne-decoration, ne-instrument, konke nje kube khona ukuthi nangabe leyo budget yethu mhlambe leyo celebration umshado sibhajethe nje imali encane sithi mhlambe bo-20 to bo-30,000, but that can be more. Sesithi-ke i-celebration abantu bayenda belilanga linye, just like hlale sifundisa ukuthi kunemehluko umuntu lo olungisela i-wedding ne-marriage. Sibe sikubone nje wona lona bekenda i-wedding bekasiyo ukuthi i-marriage is for life. To make it short-ke sathi-ke ukhanza abantu kuba i-celebration badle abantu, sine sakhetha lokuthi wente nje into etawushipha besingathi kulo 20, ngicela kube sona 20,000 kungenyuka 20,000, bese wenta umcimbi ukuthi batawuta abantu noma banatha litiya nabhatata, but mhlambe i-budget ithi bo-3 to bo-5,000 at most. Bese-ke lo 15,000 sekuba khona ukuthi sihambela nabo lezi iBhayibheli lisho the last verse yaJames chapter number 1. Hamba uyibuke. Ithi kukholwa lokhu msulwa kuNkulunkulu kuhambela athi insanzane bafelokati ethi insize intaba, bese umfika athi gcina uba msulwa. Bese-ke lo 15,000 usele uyakhona ukuthi njengoba ndihlale sikwenda manje nje Nkosi yami, kude vele indlela yokufihla bazalwane, but kuthi kude indlela ongakhuluma, kodwa-ke siyafisa lokuthi wena ungashayi emacilongo, funza nje. So lokuthi nje kube khona la siya khona kube khona sihamba abanye ungena esitolo sitafika ekhaya kushoda ini, thatha indodana imali la, nasifika sifike siyabhadala thina, lo muntu ufusha i-troll. Imnanzi leyo mpilo njengoba nje ishido lenye ividiyo. Let us serve people, asinakethe idzingo talabanye. Ngiko na spiritual-ke lokuthi singathola into bantu uNkulunkulu uyabondla spiritual ngekusebenzisa wena. Kungaba bandi-ke. Phindze futhi number 2 sesiyachaza ukuthi uma ushada nina nje ninoshada, imali leningi ifake ku-ring yakho, because i-decoration itaba yelilanga linye bayithule, nekudla ne-instrument isibothole a big sound system. Abantu batawukhuluma ngayo then kuphele, but i-ring noma ngakhansi lo myembe kangekho emshadweni wakho uthi asinakabuya abuye after 2 years, ngeva futhi washada, anyway ngaxolisa vele bengekho, it's okay. Then utawubuka i-ring. So hlale sibekisa ukuthi nangabe uyashada nje umshado wakho mhlambe uthi 5,000 ngiyabekisa, then i-ring ayimane le decoration nale kudla futhi ngeke kuhlale kungabi khona. Lo kudla nale sound system akumane kube besingathi kube i-half. Lo 2.5 ngiyabekisa wema-ring, bese lo 2.5 lo mnyelo osele ngoba ibudget yokuthi 5,000 kube kuthi awugiya ukuthi lena ye-decoration lena yani. Because i-ring kukodwa lokho ukuthi anifunge nge-decoration lapha, anifunge nge-instrument lapha, anifunge ngekudla ukuthi kulanze ama-rice nifunge ngayo, nifunga ngema-ring lapha lokuthiwa lolu luphawu. Awusho lapha ukuthi le rice esitayidla la, le decoration lena sithandwa sami iliphawu lokukuthanda. No. Futhi loku kwenu lolokunye bantu bayadla emcimbini wakho awuvami ukudla.
Number 2, ema-ring ngiyo la hlala kuma-order thina nje lapha emotweni kude inzawo lesingazange sihamba kuyo athengwa early ngoba sathi nje asente emtimbeni ukuthi dawade sinawushada kuba kanje athatha early sahamba to every altar nakuma-honor prayer besihamba kiwo abekiwe la ayathandazela nalabanye-ke kube khona abafundisi kube khona ukuthi bathi bafika bawabone bayadi bafike nabo bathandaze. So sa-investa kiwo because that's you. Anyway sibeva-ke labevako and siyambonga uNkulunkulu. Ngoba nawuthi ukhanzaka ukuthi i-ring yakho sisho lokuthi u-invest kakhulu emthandazweni nayo i-ring yakho utaba khona uthi iqothukile sekunjani. So imali eningi ayibeke ema-ringini bavele kushada bekunene siyade ukuthi ngikwazi lokahle than lokuthi fake ama-covenants lathi noma kuvumelekile but siyathi siwahlaba phasi ngesikhali usuke uthi covenant akubo. Why? Nalokuthi abantu abakhona abanenkani nje kude lapha funa ukuthi bahlabe ngesikhali leni itolo nje sikhuluma ngenzaba yebulongo ngicela sale ngisho nayo kubantwana ukuthi why kuthiwe kwale bengimlalela akhuluma ngebulongo sengisingamuva-ke sengiva ukuthi idlodi ngathi lento yakhe kanti besingayilalela ukuthi liyabona khathi kusasindwa phasi bekude ethi umndeni bohlukana bekuhlala phasi kuxoxwa inganekwane nje. Then-ke sekuba khona-ke lokuthi thina bendlu yokholo nasesishadile emahholeni umfati sowuphelele nje kude ukuthi siyogcotshiswa kude ukuthi siyongena ahlabe ngesikhali esibayeni la khona bathi esibayeni kuhlala emadloda. So ngakubona ngoba ngisemoyeni lana futhi ngiyakwebela nje khona lapho angisitha khona njengoba moya engcwele asathi angikusho. So itolo besithandaza ngako noma kumakhata sibachazela abantu bana sasithi-ke lenzaba ukuthi nje bathi umfati ujike esibayeni uhlaba ngesikhali kanti lase covenant ipenseli uyasayina njengoba sihlale sisayina lapha emshadweni lapha ngikho nje nawubuka ukuthi umshado ningakwenda ningakasayini ngesiphumo certificate nalapha-ke ngalesiswati nabakhuluma bangade ukuthi thina siyakwadi noma siyabakopela ukuthi ungakahlabi ngesikhali ngikho nje nasibacabela abantu mina ngahlaba ngesikhali phasi la ngahlaba ngesikhali phasi msanje msezokhuluma ini yakho la mina ngaya esibayeni. That's the sickness certificate sangala. Sesiyachaza-ke ukuthi-ke ngikho nasinasikhuла bebafuna labantu ukuthi bafune ibulongo nasiyosinza lapha hhayi lo taba ububutha until-ke nasesisinzisiwe besekhona kunene but labo omkhulu nabogogo bafuna lapha esibayeni futhi nathi-ke bekukhona ukuthi singayi linye ithi bayatala abanye bathi asiyothatha lapha kababe nomncane sithathe khona ngoba bafuna lamadlota lakhaya. Then-ke ngiyayibona leyo covenant lapha-ke seniyalala emacansini noma ngumbhedze noma niyapheka kakhulu nje la kuphekwa khona. Okay, ngiyawathi akhona labanye ama-benefits ebulongo ngoba khona labana kansi bayakwenda nje kugenuine but laba bayadi-ke sebangena-ke nabantwana ukuthi ngiyakhumbula nami bani ngasi nangathola umsebenzi lo munye ngangigula bebathatha bulongo lapha esibayeni uthi enkomishini uthele manje unathe dabe uyaphila. Bebathi labantu abadala babanitshele ukuthi bani-covenanta kuphi njengoba sachaza nje lapha safaka nemfundisi Grace Masile lapha nakachaza ukuthi kanti yini lidlodi lehlala esikusho bantu babhubha ngekusola lwadi. Uyabona-ke naso ukuthatha leti into leti kukubuyisa ngala ngileti into-ke leti ncamashi lesibhekene nato namhla. Well isikhathi singede sangivumela bazalwane ngasho ngathi most of the time konke lesikukhulumako kuba ukuthi uNkulunkulu asasiphile nje sikukhuluma kuthi akusida wena ngasho ngathi kona akujwayeleki nabe bathi nje siyoshumayela 1 hour kutaba njengasesitolo ukuthi esitolo bafaka many colors and different sizes ukuthi ithathele wena otherwise kulo muntu afika athi nje imfundisi ebesonke lesikhathi lesi nje ukhulume naye i-topic naye manje lo uNkulunkulu nathi sasisakuzama kanzakala sike uNkulunkulu yasehlula ekugcineni wasuyasikhombisa ukuthi lo munye afika athi mfundisi lapha ebandleni boceliwe ukuthi ukhuluma nje ngetemshado but ekugcineni wasukhuluma nje wakhuluma nge-cleanliness ukuthi sibogeza nje intandla sibowasha kanjani timpahla tethu konke lokho kwangisitha hawu lesemoni kube ngi5 minutes lokho lo buye nje aphume nawe nalesincamo sa5 minutes. So yebo kona kwaba hard uNkulunkulu nakasitrainer wabesathi ukuthi kubantu batathi awusi-professional but wazi-ke uNkulunkulu wena ngifuna ukuthi uhlukele nje sasiyakubona-ke vele ema-benefits nasemsakatweni
kukhanye kutaba khona ukuthi inethi ingoma udidlala achamuke lo mnye nje afika athi kunengoma nje umfundisi lo ofike wayithi yaphuma ku-topic beyingahambelani ngoba siyathi ukuthi wena ingoma takho hambelana nemlayeto watraineka kahle but nengoma nje lothi uthi umoya ingcwele ifake bengidzinga yona nje mina nakhona-ke bekuba khona bese siyabona next week noma nasiphinde sibe emsakadweni sitawukhuluma nawo nalaba mvulaba-ke nabakhona ukuthi ngisithakele leyo topic leyo-ke bese siyacala siyo-researcha more about it ngoba lokunye kuba khona zingulu zokumbula lapha epulpit. So labantu abaresponda ukuthi mina nguve konke but nakho sekwenta-ke ukuthi bantu sive siyakudzinga lokho senda njani kuyohlala ku-altar la sihlala khona sibaphekele. Anyways, so bambani-ke bazalwane, safa not to suffer. Then-ke sesiyakhuluma-ke kuba nale ngcingwana-ke lena lefike yafike yasidla libhetho-ke ukuthi asambeni siyosafarisha sesenibekisele ngalabantwana lokuthi impilo bese later ibafaka la. Nathi-ke kusafarisha kwethu inhlupheko kaKristu ngintona leto nokuthi nje kubekiwe kudla kuthiwe mnisi kusasa owudli wena uyazila. Nangu lokho kwenzakala ukuthi umfundisi kuthi thiwe angivuke ngithandaze kumakhata lo mloyo akasafarisheni ngomfundisi ogica ikhumbi. Sese siyabekisa nje ukuthi bazalwane akathi ba full time sitha sitokhobozela. Bomuva athi hey mfundisi mina akathi ngisathandaza mina akathi ngaboLwesihlanu ungalali bengayisweli impuphu mina bantu abambe bangangihluphi indvodza yami babe bangangihluphi umkambe bangangihluphi mina mfundisi bengabhudzi mfundisi ngalala nje ukuthi ngaleSihlanu ungasathandazi futhi noma usho ukuthi noma singakayi kalozida la emakhaya uyacela nceke usingalali sibuthandaza ngalala nje mfundisi ngiyekele lokho nyalo senginedinkinga ntethe imali. Yathi-ke ukuthi le ngithi mina le tinkinga ntethe imali semshadweni kunjani akusithi inhlupheko kaKristu. Hayi bazalwane, ngeke phela uNkulunkulu athi asishade, ngeke uNkulunkulu asilethele emhlabeni bese sisuletha imali. Lokho nje nekugula asisithi nje kahle iBhayibheli ngoba kahle sokuvila. Inhlupheko kaKristu tinye. Ngilokuthi nje kuthiwe zila. Ngikho iBhayibheli nje lithi we are slaves of Christ. Mbabamba bakusho ukuthi uKristu uyasigcilada. But kude indlela iBhayibheli lingabeka ngayo sithi nami nje ngitigcile ngize ngiyasho nje ngasihlanu ukuthi ngikadisa makhelwane ukuthi ngiyakuphilisa sigcila saKristu. We are slaves. Lize iBhayibheli lithi nasifuna kuhlakanipha siguquke sibe dilima sithi lima thina. But not as you suppose. Uma-ke lokhu konke ukubamba athi ngisobonile ukuthi mfundisi ngisaku-researcha lokho. Kusita kuphi-ke lokho? Kuthi la ofisini lami nakuchamuka umuntu athi mina mfundisi sithi imali kunjena, ekhaya kunjena, tinkinga asivani. Tonke letinto lethu utawukhanza lo muntu ukuthi kukhona uNkulunkulu lamcelesa kweni lokuhamba embili vuka nga-3 uthandaza zila usuke walahla inhlupheko leti taKristu. So sathi-ke kude umlode inhlupheko kufuna ukuthi ukhethe kube ukuthi umdiphi. Mina nje lengachaza letinto leto kugula sekunetinkinga ntethe imali ngathi khethela nje ukuthi angifuni ukuthi kungivume. Lo mnye uthatha ubuta ngaboJobe sathi uNkulunkulu nakavumile nakuvume yena still yena uyathi ukuthi noma unetinkinga ntethe imali ukuthi uvumele nje ukuthi usafuna ukuthi uNkulunkulu akutrain. Kukhona-ke la kutraina ngako ukuthi nawuphuma uthi hey sengifunzile. But still emehlweni kaNkulunkulu ngoba kusuke kwavuma yena still ukubona ukuthi wena ude inkinga ntethe imali. Ngilokhu nje uyakuvumela. Ngiko leli Bhayibheli lithi noma ngihamba esigodini lisinethundi lokufa. Noma ngihamba akuhlalwa bakhona kulabahleti sesiyabathi nje banetinkinga ntethe imali, banetinkinga emshadweni, banetinkinga tokuphutha kabi, banetinkinga tokucabana nabantu. So wahlala. IBhayibheli lami lithi noma ngihamba kuyahanjwa akuhlalwa. So utawuvuma uNkulunkulu sibe khona lesigodi selithundi lokufa. But are you humbering noma are you hlaring? Angiphethe-ke ngalokho ukuthi-ke bazalwane indzaba bathi ncane nayide kwakho. Hamba uhlale phasi njengoba netince ukuthi ngilalela ufike ubuke bonke labantu labatakutshela labeta for i-one-on-one noma i-counseling. Wathi ukuthi batakutshela ngetinhlupheko. Most of them dabeva ukuthi angisakhona ukuzila, ngisakhona mina ukuthandaza. Nekubantwana-ke bala ekhaya lebe sinabo labanye sathokoda ibambeni bese-ke nile ongathi solo niyashimbilika Nkosi yami. Nalapha ka-YouTube solo sifuna nini ukuthi uyathi nasukhona ekhaya sekunesikhathi lento lena singagijimi singajagi kufundziswa bese kuyathandazwa. Phindze futhi wena uthandazani kuma-altar ngoba nyalo nje tiyahlwabula ukuthi umfundisi ushide ukuthi ngakhe isikhathi sami ngivuke ebusuku nasekuseni ngingakayi emsebentini njengoba namhla sengumvulo. Siyanithanda kakhulu bazalwane. See you to the next video.
God bless you. Amen.